Pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares mengapresiasi fasilitas stadion dan lapangan yang ada di Kabupaten Goa. Menurutnya kondisi venue sangat mendukung untuk digunakan sebagai pusat latihan tim Juku Eja. Pasukan Remang akan memulai latihan di Stadion Kalegowa dan lapangan Syekh Yusuf pasca melakoni laga perdana Liga 2022-2023 menghadapi PSS Sleman di Stadion Maguwo Harjo pada Sabtu mendatang. Pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares memuji kondisi kedua lapangan yang akan jadi venue latihan usai melakukan pemantauan bersama CEO PSM Makassar dan Bupati Goa Adnan Purikta Selasa sore kemarin. Ia pun mengungkapkan fasilitas di dua lapangan tersebut sangat menunjang untuk para tim dan pemain dalam sesi latihan. I think it's very good, bagus, because the players and we are tired to travel to can training, and if you have these facilities here in Makassar, we want to training here in Makassar. We are a club from Makassar, so I think we deserve also to training here. So for us, it's very good, bagus to training here. So you think it's benefit for you? Of course, for the players, because if the players can training here, they not spend too much time travel, and you know the players are not machine, they are human beings also. Dipilihnya dua venue untuk dijadikan lokasi latihan pasca CEO PSM dan Bupati Goa melakukan pengecekan langsung ke Stadion Kalegowa dan lapangan Syekh Yusuf. Rusmawan Dirara, Celebes TV.